Kador bar shnong maulai MAWDATBAKI hapo kajing yalam uba BR Kharmujai uba de urang ba shnong bat uba LS Lingdo Secretary menta kasngi palai ka khandru tarik naiwing arja arpaulai kalait banyak kendu ya usembut menteri rangba kajala uba Presiden Tensong ban PYNSNGEW hau ya kajing don kam ban bu no daki speed breaker haka surok maulai MAWDATBAKI kabala penlong ya kador bar shnong maulai MAWDATBAKI ban lait ya kendu bat PYNSNGEW sendon hau uba Presiden Tensong uba de menteri badai pet ya katanat home bat PWD kade hadin baki officer jong katanat PWD bat katanat pulit ki klam shim khia ya kajing dawa ka dorbar shnong ban bu no daki speed breaker uba LS Lingdo habakran shakilat pathai khobor hadin baladap ya kendo ya usembut menteri rangba ule thu ba ka dorbar shnong nakapor shakapor kalalej ban PYNSNGEW shakatanat PWD baki de ban bu no daki speed breaker haga surok hamaulai MAWDATBAKI bat kumjuru ban bu daki pulit traffic henry hadu menta katanat PWD ba katanat pulit kim shim la le hak ba ulo ongru bana kajing bom dan ki speed breaker kapanlong ya unongnya kali SHAKA bat sau SHAKA ban penherstet ula kenoru bakite ki arteli kitna sorkar hak jaka BUNSIEN kinsngap ya ke bakador bar shnong kala karpat henry ki ya pen kesan penban kawai hadin kawai pan ula ya thuru baman kapor kala judan ka JINGÂATYNKHUH kali hak ka surak kenthobru ki SHAKA kajing syatan ra ki pat ba bayat lenti kenthobru ki khana school henry kampat don ka jingja basngusi henry dah ka janmiat jongka khatlai tarik naiwing arja arpaulai ka jingja basngusi ya kawe ka longkemi ka bala duno ya la ka jong ka jingim na ka jing syatan ra ka thuk ka bala pen hairstep bha kalkum ka jingya thu uba LS Lingdo bana kalyang usembut menteri rangba ula kular ban shim khia halor kite kimat ba ka dor bar shnong kala PYNSNGEW Lawan kedua besar mentah itu kejinja wajah tak kuat mali yang terus betul sebab kebaik. Jadi benda dia tak kasih mereka kalau dia BUNSIEN pada nilai ai representation dari report jadi ilek kelut dawan ini lagi dawan yang di sedang menaikkan lah sudah tentang kedua besar và chúng ta thấy là bạn lẽ dân cầm suy tư cả tại dân cầm rú là tụt lùi mà sama tahu kami itu. Antara kalian jombi buka, juga mikmat jongga terbasnong mulai berbagi ni lampoi ni bertaban wan yang kedua ya Deputy Chief Minister agak debat kajing kam bersnong ya ki speed breakers bat ki police personnel habis traffic nak bertahan te mulai berbagi jongi kada problem ini ne long bagi le persang ban kedua department concern habis dia ba DP sekretari bentar jongi kalau don man kajingnya peni markalian ya kajing kit khali kawai kawai te kam syai hano ro te kam mansen liang snong martagdao ya once non chai beri bisa cari Deputy Chief Minister nak bentaban ya bo ini ka dokhas nak bentaban kerpat menang lang dong ihi in pet nalade bat ba kai wa kamanlong ka jingada nam ta pai ba nam tan bino ya no yen jong bino susnong ni no le awan ni baro kamlong ka jingsian ya ki ba ngin jo exit bekas kamanlong bino pek perman ya bat bantel kam ya jing pen hairstep jong kini banyak SHAKA sau SHAKA kibam dan kerpom perhat para bereso di peramjur di kampung itu di nongnya kali bang dan cuman heng ni noro tanam tak aja sekolah di sekolah melen lade lama dong re kiba warah kajing ma lapoi rukun hantam halai trek jadi sing kelas ini nong me de nakata dau kumpangilong pan nakapor department persen nilayong baginya bu no speed breakers kamtam kare kita ka dan tank speed breakers suang dinyo man siang rong kumai yang disurok te ki ong ba hadin bal de siang rong kumai nomor ba yek tu di badan speed breaker problem kanamlong man siang kan manja tu machine dan ini kita siang kita ibreo lain nado benai Desember macam senam ladap tos sekarang umsim lang isu kalau kay posisi buat na prank kami dinong kamsinom na pagkamaw kini report kaya pinsiang pin buno atau sekarang hadian berdap siang yang negara ubahan maka kita jika ba man na por kejuja ka accident major accident gadon na lightly may kiba bigo belum mana accident lagi ba map ba kamyo ya ban ujor ne register case kila bon tuli wajah kalau ino ya nanti para kali
para motor bike nanti para skuti lamun lambur jingjang mana kapos Andre kum kita jingjang kadon nagalang jungi nagalang lay kutip si power pada kami lagalong si piludi lagalong si polis Andre kam samdon kano ro kajingla nagalang balai nagalang jungi nata kana poi pa Basnong hadian wajah susi masih berman sa deputy minister Richard nampak home buat periodi ban ni semua nak sibuan mata kesini ba hadian belajar kedua iyo yang kebor ba sutana manila itu yung ba jaga beri ban bo omsu ba kita ki usai charge ba day manpek isro step yung ba banbo terkas kamora jinge kemudian berdetai babun hidau Nay nagalang bisa yung hak jika beri banbo hak jika beri bantuan hak hi bantuan. Kita kalau bijing kerban jingi bagi yung kanle no kloy mata